Kenya against France. Timu ya bururi ya athaki mugwanja muthako-ini wa gonya shujaa matinanjiriria na kuguru kwega muthunguko-ini wa gatano hitaitano-ini cia HSBC World Rugby Series muci wa Las Vegas bururi-ini wa Amerika muthi wa ira. Wonderful stepping in and out will be the first try of this game. Ngucanio-ini yao ya mbere na bururi wa France irayukirie uhotani wa pointi 19 gwa 14, nayo ngucanio ya keri na bururi wa Russia marayukia uhotani wa pointi 19 gwa 12 kugerera uteithio munene wa muthaki Collins Injera uria uracokereirie ngucanio-ini ici kumana na nguraro. Collins Injera drifts across Injera. Ngucanio-ini ya gatatu magithaka na bururi wa Argentina kiroko kia umuthi mahotwo na pointi 17 gwa 12 na guikio nja ya ikereka ria quarter final thengio yote ithio munene wa athaki Nelson Oyo na Willy Ambaka. After Oyu, Nelson Oyu says oh yes. Kenya respond. Ikereka-ini ria semi-final Fiji megutungana na atabania a muthiururuko USA na South Africa aria nio njorua cia Dubai Sevens matungane kiongo gwa kiongo na Argentina. Gukiri guo shujaa megukorwo makihitaitanira namba ithano na bururi wa Australia ciegera thaa 5 na ndagika 50 utuku wa umuthi. Ngiribotera Kameme TV haro-ini njitagwo mwihaki wa Dogo.